anak iye. Terima kasih, Nek. Lu kenapa aja lo? Ya jokana tutu kulalonge. Bora ka botil itu ku bebang. Dada mata. Dadah, Nek. Bakal sedih malangan gue. Hendak lo gue makan skuter hingga mana kok? Digaga manu karita jo ke Banjarmasin ngambota. Lo makan botak ke Banjarmasin dah lo go. Lalu ke mabini janda. Maaf deh macen dah lo go hingga lompal di Konraro Banjarmasin. Kurita ko manan nako liwa ko dongoy. Kaya lompalin na makun reka. Astagfirullah, salah po natin daw logo de pala iwat di mawal di makun raye. Kurita ko kalau ubi kiriki jolo. Kadi mo sa pula sa bugo tu. Apa lo si melodi lo kurasiri. Gijero kaplay. Itu kaplay deh gagay. Walau puto na. Mau naman rin ako, pagkat mata ko kaplay din, nawan rin. Opo, Nenek, mana ko doon may mamata? Natanya Kak Bimbi, patuju ko yan na sumijolo. Opo, Nenek, mana ko dah banti din na pura banting. Lodi lagi. Nih, ang kataram botang. Hingga mu tajam botang. Kaja kak kaplak bimbing. Udah memang kalau jokam botang. Lo kajo ke Banjarmasin mak bini janda bimbing. Lo ke macwe. Didi petui kam botang. Pak lo ke mak bini janda. Lu mau didi bimbing. Koi komiter janda pasti lo toko pu bene. Liwak cantik. Kam botang, lisu nombe. Ane kamu suruh kali su. Ya nama jadi mak bini janda. Kalau bani kaplak Aga bimbing, laban kapla Yung tu pala jadi mak bini janda. Yesu nama tin rambotang. Nabali-bali si kanana yun. Kalau dia mo tapa, taja nila tu baja. Juleha. Sabrakan batang, bukan aja mu didi. Bimbi jamu seleka dua kateri. Terina celelemu ya lokal Yesu. Memang udah makan juga, pak udah banting dia pura banting, si bodoh memang mata.
Lagi dulu mati. Nasoni turun dari kue. Nasi sudah lupa dosa loe. Aku lupa kami tutorial naruh pada senang. Liwat taruh lamu aye. Ada banyak kapal. Ada jadi bunuh diri kami toka mati. Di rumah ketok-ketok, asal ketok nama ngalusi ngekak. Gimana kali suka motor? Mana kali suka motor? Mana kali mau jauh ke Banjarmasin? Nah, yang motor ya wewe ada di lumat teh. Ya mota, tama naman rin. Wala na pala na. Nabeta ko man ito nyo. Nah, ginanay wobi-wobi din lo jokay. Malasin ko nanay eh. Naku maganti mo jumlan to rege. Muti ko mabura. Joka sudi memeo ka dari ulang mate. Oke, selalu jumu. Aga malam pada lagi cuma mota nasuruh kostel lagi. Tadi aku sama mota, ya lo kasih lo juku. Kamu lucu deh. Ko boleh aku tuh Joko, selada tona sapa ko kon ramat ceneh nana ye. Tuh jangan. Tuh jangan. Jangan. Tuh jangan. Joko, kenapa di jangan? Hah? Kenapa di jangan? Kita bikin romantis. Kita bikin romantis. Jangan coba jumo, putih kemana? Jangan sedia itu pedang punya bola. Joko namai, bisa lah jumo, putih kemabura. Nenek salah getek kau nih. Astagfirullah, wasu jadi mau jemu kali. Joko namai, Joko namai, Joko namai. Joko na. Astagfirullah, salah getek kau ni. Joko namai, Joko namai.
Jok na may. Jok na may. Sembarato kesadih ko yang mana ketetupal si lumar sebab udah banting. Cina lada kaya. Macina, mita iya dia agak buana he. Ini macam ceyang, dekat ngatung Sulawesi. Magamemu melisu. Lisu katu, Pak Masan roka ko pa. Dulu ngetinro, pengerap itu ko. Ingat tuh masan roga ko yang. Nulim ngerang apa-apa lah ko yang. Cuy, ini tuh ngerap apa pelam, nguar kelikuna. Ah mas yang, mas mau wari kelukuna aku. Ya sini macam ceyang. Abong ama dan rero. Buatnya ama kelikuna pamu, maminya ngapak ko he. Yang. Cie. Betul. Kasandro misal ke macam mana su? Apa ko cara na indologo. Sandro macam mana su? Astagfirullah, pate salah hoka masuk ko. Sandro macam apa bodoh sama asa. Ka frodo indologo, iro biasa peli sunga kalakeku. Tengok ada pata. Konro, Kayaknya itu makan kunro pak meluak kampungnya. kunro. Betul. Mereka kata nama apa kota panero. Kunro. Hai indologo, asan nero Sandro, kunro, tanya konro. Betul. Maaf lah demo boy. Maka ada kunro senero Sandro. Maka ada kubah kunro. Ya, nacer ka indologo. Kesini cengat pice ko tuh, Masan roka pula. Makanya aja kau gede bene mudupe tuh. Betul. Tepuk banen nero. Dewe lo indologo, pak menyamu boleh salona, pak menundra. Di sini yang salon nanti pula selalu ko apa? Betul. Kemana sih boleh salo? Menterong ko dulu nawa. Pak Poji mandre ulu boleh salo. Dah cukup ka indologo, lo diterunga uluna sedang kaya dia negenda. Kan di bapak tuh. Suruh ko indologo. Nih. Tara besti tera lolok ka. Sebab po jangan na. Jadi caw-cawa. Nasib mo tuh jangan aja ngememak ko. Besti, tajak ka. Bagin indologo ti gorgora. Di cawa-cawa. Maaf ti gorgorin indologo, lo kemaga. Besti, saya kalau lolok ke po jangan mo. Aduh nakutan indologo lo kalau kemabur Joko. Besti, nawa kecuriki mo ya tani ko bawa. Maka te lolok ka. Sebab po jangan mo. Abe bani na salo po jangan mo he. Napayo jangan ngi. Hei indologo kumabicara ko bersih-bersih ini deh mana tuh lo mabia po kuno solo Daripada nasa ko kumabiangi makapoy pajo jangan. Atuh Joko nih. Biro tiba dia masih tuh jangan. Besti, Emang aku indologo ti gorgora. pakai toka besti. Toka lah ke paburan botang. Akan buat talong baburin indologo mengi. Asal lo ke Banjar masih biasa Rita. Nakeli sebola deh. Lihat deta nolo mete. Oh mau dosa ko ti indologo mele po ko tuh jangan kan nonton langsung kamu. So tani cerita. Pakai to nolo kola Sandroy. Jokan pula main lo kurang kuri. Lagi indologo. Rita, adalah mau hosa wala no Sandro. Cona sedih nalala. Gumisang indologo napa ko ti alo jok belas Sandro. Magani pun Rita. Nah ikut udah itu misangnya. Rita, bener na dapat doon ruang ketana. Iya Jojo indologo. Cok, kalau udah ke jalan. Mau kitanya apa nek? Cok, di mana rumahnya Pak Sandro Kondre? Mabela mau apa nek? Belok kanan, belok kiri, belok kanan lagi. Terus Mabela mau apa? Magani pala Rita, naman wala mo ba karena belok kiri belok kanan, mulai renge kak. Tidak cukup renge sedang lagi ang teko na jok he. Kenapa nek? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dong apa nani ya? Aja aku tuh jangan nge.
Dia lo kepung perani kan jago jengku. Kan mata, kasih mana jago kita jangan ngede. Ma. Hei, kasih tato cok. Belum mau pulang sandret kwa? Pokoknya bola na Sandra na Mesti, ini nggak ada pulang sandret. Lu ngatur kalian kelas sore. Tato. Kami pasan do kilala cok. Ang mo na. Mesti, kami nggak ada pasan do kilala. Tama nih. Atur sama. Na. Tak cedi-cedi tama. Mesti, rayolo na rin apa tadi sih di nggak ada. Oh iya. Sama namanya. Hahaha. Assalamualaikum. Wah. Waalaikumsalam. Hahaha. Agak perlu luta. Hahaha. Anu kuah lo kasih masuk japi-japi mana kan rasa jangan. Rasa jangan ga, rasa gila. Hahaha. Beda ke puang rasa jangan rasa gila. Beda tuh kalau jangan kalau gila. Hahaha. Japi-japi enggak koleksi puang kacau nasi macam ke jangan. Wani piro, hahaha. Indra jalo puang pak, piu jangan apa ki wajah. Hahaha, lo kaple jalo presai. Cocok, tepat-tepat rumah bura. Memang na. Kita memang. Dan kejadian puang ini presako. Laden nggak sana kota. Bagaimana haladan puang? Ini kabar telan sebawa kabar bolona. Hahaha. Jiwa dim disambung pa kabar telan kabar bolona. Jadi disambung pa ya san kunre. Hahaha. Bismillahirrahmanirrahim. Manu komba manulai. Purana aswan remaneng kumpayakum. Bukan yang ngomong. Mai pada lada tala sana. Ya babu pa dua kabal patu dan nani kamu apa ba aku jadi. Besti, gate-gate ko jay. Pwede lo tamabura. Sabrakine cedepi. Bismillah kamu makan di kota tahu. Bismillah kowe. Dongok betul ye. Neporo kak. Nenek dong apa pasang roh nak binuk kate menyong. Alhamdulillah. Lisu nih pota. Rajin jangan panisang. Temennya minum. Terima kasih banyak puang. Rajin nggak terima kasih. Terima duit kak. Nggak apa nih puan aku tirki. Itu coba. Oh, lisu nih. Yuk. Woi, wajah jolo. Indra nih jolo. Puang. Ah, ini tengah nih ya. Tama lo ya, apa ya sutona. Aja sama cewek. Sudah nih. Puang, kamu belum mabura. Hahaha, utama. Pasien selanjutnya. Bang kamu tadi. Silakan. Sampurasum. Rampes. Wang,
Macam mana nasi kuning? Mana kan nasi kuning? Sandra kaya. Ha 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 ha. Astagfirullah, salah foka, macam mabur wang. Macam kak tuh, Pak pas Sandra kak. Ha 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 ha. Kau macam pasan rejapin kaya. Paya yolo. Ha 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 ha. Sandra aga ye, dia kena buru ni diwajai. Sandra Dwi. Ha 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 ha. Sandra aga ye, dia kena japilon diwajai ye. Ha 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 ha. Si jadi mau itai. Ada nila sana pota. Ha 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 ha. Asa na kasitan na puang, pwede magapa aja. Lasa dan jadi mabene kanay. Ha 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 ha. Japin nga pala puang. Bismillahirrahmanirrahim. Buka timumu. Kata mo mabotang. Puang, dia taruh apa aja? Nani ku, kamu pa ba ko magalo? Puang, baso na ba ang paggalaw eh? Bismillahirrahmanirrahim. Potong bebek angsa, masa dituali, nenek sudah tua, kakek sudah tua, kumpayakung. Buka timumu. Kata mo mabotang. Naga botang. Do mau pesan rin pandai ketinyong. Alhamdulillah. Pajan melasa pota tini lisu. Terima kasih puang. Anggota apa matulay ko sa liwang. Ye, ha 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 ha. Ada ini. Masa? Na dalawa siya. Ye. Sehat ang botang. Sehat tuh Pak Purnama ketinyong. Kung mana rekod yang lalu tahu di, gagaga puang. Mati nih double isip tuh.